Yes, hello my people, abanyarwanda abanyarwandakazi. Mbere na mbere mbifurije icyumweru cyiza, icyumweru cy'umugisha kuri mwese. Reka tujyane n'iyi nkuru rero, iyi nkuru dore ko nibwo ikiba trendy, iyi nkuru nayikoze mu ijoro ritambutse, akaba aribwo ikibageraho, dore ko inkuru iteye agahinda, iyi nkuru iteye umubabaro. Mbibutsa gukora subscribe share ndetse na comment kugira ngo tujye tubana gatanu kuri gatanu, kuko muracyari kumwe na Linchu, ubu bazaniye amakuru abagezweho kabisa. Reka dutangire n'iyi nkuru rero, dore ko iyi nkuru ibinyamakuru byakozeho ni byinshi. Iyi nkuru yakomeje kugenda igarukwa, yabaye ikimenya bose. Iyi nkuru ikomeje kubica bigacika rero iteye ite, dore ko aba bari abageni bari gutegura ubukwe bwabo, ariko bakaza kuba bafatwa mpiri cyangwa se hohoterwa na bo twakita ibisambo, bakabatangira bakabambura buri kira kitu cyose, imyenda yose y'ubukwe, inkweto, bakabacucura kandi bakanabakomeretsa. Reka nagirane na Shado mwumva uko yaje kubivugaho, ubundi dukomeze twungurana ibitekerezo. Ngayo nguko rero, reka nangire mwiyumvire. Hura nacyo ni couple yagize ibyago bikomeye cyane, ubwo mbere yuko ubukwe bwabo buba habura umunsi umwe bahuye n'ibibazo, ubukwe bwabo buza kuba bagasubikwa. N'abageni batezwe n'abagizi ba nabi, barangije babambura imyenda y'ubukwe yose, haba ku musore, ku mukobwa, agatimba, inkweto, buri kimwe. Kugira ngo murabizi iyo ubukwe bwegereje buraba nk'ejo, murabizi ukuntu abageni babahuze. So rero bari bagiye kuzana imyenda, bageze mu nzira bahura n'abagizi ba nabi, hanyuma imyenda barayitwara. Urumva bari kwambara iki? Ubwo barabakubise, biba ibibazo bikomeye cyane, ubukwe burasubikwa. Ngira ngo nawe ubwawe iyi situation wayumva. Tekereza nawe ufite ubukwe ugahura n'ikibazo nyine kimeze gutya, ugahura n'abagizi ba nabi muri iryo joro bakagukubita, ukagera no kwa muganga bagakubita umugeni wari witeguye ngo mu gitondo ibintu biri bugende gutya. Imyiteguro ni yose, abantu bahashye buri kimwe cyose. Nyine nawe iyi situation wayumva. Ni nayo mpamvu abantu benshi bari gutanga ibitekerezo bigiye bitandukanye, bari kurakarira cyane abo bagizi n'abanabi, bavuga bati ibi bintu mu by'ukuri ntabwo bikwiriye. Bimeze gute kuri abo bageni? Ese byagenze gute? Ni ibintu first of all n'ubugizi bwa nabi bwabereye mu mudugudu wa Mucuzi, akagari k'Impara, umurenge wa Bushenge, ni mu karere ka Nyamasheke. Niho ubugizi bwa nabi bwabereye. Akaba ari ubugizi bwa nabi bwabaye mu ijoro ryo ku itariki ya 10 ubwo ushyira uwa 11 z'uku kwezi kwa 9 uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2025. Ngira ngo murabizi ko ku itariki ya 10 hari kuwa gatatu w'iki cyumweru turi gusoza. Ubwo nyine hari mu ijoro, bari bafite ubukwe ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 9, ubwo hari kuwa kane. So muri iryo joro rero ryabanje niho aba bageni bahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Abageni bahuye n'ibibazo ni Habumugisha Fiston w'imyaka 25 na Muhawe nayo Jeannette w'imyaka 21, aho ku itariki ya 11 bari bafite ubukwe bwo gusezerana mu rusengero. Amakuru aravuga ko abo bageni basezeranye mu murenge wa Bushenge umwaka ushize, ubwo ni wa 2024, nabo mu mudugudu umwe wa Mucuzi, akagari k'Impara, umurenge wa Bushenge mu karere ka Nyamasheke. Ubwo rero biteguraga ubukwe kuwa kane bwo gusaba no gukwa no gusezerana imbere y'Imana, berekeje kuri centre y'ubucuruzi ya Gahuhwezi, umurenge wa Nyabitekeri, kuzana agatimba k'umugeni n'imyambaro y'umukwe bari bahakodesheje. Umwe mu batanze amakuru yaragize ati imvura yabasanze yo barayugama kubera umuhanda mubi cyane wa Bushenge Nyabitekeri udashobora kugendwamo na moto mu mvura cyangwa yahise mu masaa 3 z'ijoro barataha, bagera muri centre y'ubucuruzi ya Bushenge mu masaa 5 z'ijoro.
mu kilometero kimwe gusa ngo bagere mu mudugudu wabo. Mu nkengero z'iyi santere y'ubucuruzi abisoresore z'abajura zambura abaturage zikabakubita ndetse zikabakomeretsa. Ati bageze nko muri metero 400 barenze santere y'ubucuruzi ya Bushenge, basigaje nka metero 600 gusa ngo bagere iwabo. Umukobwa wari waherekeje abageni yagiye kumva yumva abantu atazi baramukuruye bamwambura imyenda, batangira kumukubita babereka ibyuma, bababwira ko nibataka bari bubatere ibyuma. Yakomeje asobanura ko abo basore b'abagizi ba nabi bari 6, babambura telefone ngo zigera kuri 2, iy'umugeni n'iy'umukwe, igikapu cyarimo agatima n'inkweto by'umugeni, imipira 2 y'imbeho n'ibindi byari bukoreshwe, n'agasakoshi karimo amafaranga ataramenyekanye umubare ndetse n'imyenda umusore yari bwambare. Umuntu wo mu muryango wabo yagize ati twarabategereje turaheba, mu saa 6 z'ijoro twumva ngo ubukwe ntibukibaye, abageni barembeye mu bitaro bya Bushenge bakubiswe barakomeretswa. Ni mu gihe umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bushenge yitwa Bumugisha Yasente yavuze ko 3 muri abo bagizi ba nabi bamaze gutabwa muri yombi. Birumvikana ko nyuma yuko aba bagizi ba nabi bateze aba bageni bari bafite ubukwe ku itariki ya 11 bakabakubita mu buryo bukomeye, abo bagizi ba nabi hahise hatangira iperereza, ndetse mu gitondo cyo ku itariki ya 11 haba inama n'abaturage kugira ngo banahumurize abaturage. Ati kubw'amahirwe itsinda ry'insoresore z'abanyarugomo ryo mudugudu wa Runyinya ko ari 6, twafashemo 3 bafungiye kuri station ya RIB ya Shangi, abandi turacyabashakisha n'ibyo bibye. Yavuze ko abakimara gufatwa bashinje bagenzi babo 3 batafashwe karibo babikoze babazwa. Ukurikije uko basubizaga bikagaragara ko babikoranye uko ari 6. Ati turihanganisha imiryango y'abageni n'abari biteguye kubatahira ubukwe bose, dukurikije uburyo twabonaga batangiye gutora agatege, n'ibitaro bikaba byabacishije mu cyuma bigasanga nta bibazo bikomeye bagize mu mubiri. Y'abapasiteri babo bavuze ko aho kugira ngo ibyari byateguwe byose bihombe, ubukwe bwasubukurwa kuwa 5 ku itariki ya 12 Nzeri 2025. Gusa amakuru mfite nubwo bavuze ko wenda ubukwe bwasubukura ngo kuwa 5 ku itariki ya 12, ubwo ni wa 5 nyine washize, nuko amakuru mfite ubukwe bw'aba bageni bwabaye uyu munsi nyine nyuma yo kuva mu bitaro. Urumva baba bateguye wa mugani buri kimwe cyose guhaha, kandi murabizi ko ibyo kurya haba harimo ibyangirika ibitangirika ibintu nk'ibyo ngibyo. So biravugwa ko rero ubukwe bwimuriwe uyu munsi ku itariki ya 14 z'uku kwezi kwa 9 uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2025. Ni mu gihe ubuyobozi bw'inzego z'umutekano bahise bakoresha inama n'abaturage bizeza ko ikibazo cy'izi nsoresore kigiye guhinduka amateka kuko zitakomeza kwihanganirwa, banasaba abaturage gutanga amakuru yose yabafasha kumenya aho bari muri ubwo bugizi bwa nabi bose ngo bafatwe baryozwe ubu bugizi bwa nabi bwabo. Ngayo nguko nuko abaturage byaje kuza kuba byagenda bahariye mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Bushenge, aho aba bageni bari biteguye ubukwe bagahura n'izi nsoresore zikabatera kaci bakabambura buri kimwe cyose bari gukoresha kijyanye n'imyambaro.